mu kibaya cyuje amataba n'ubwiza hari abagendaga bari mu gikareji. Nuko dutangiye episode ya mbere. Genda cyari beda great. Haka nagasobanuzi ngo ikaze tubane. Porampora. Dore uko bagenda. Baravahe barajyahe barekiza bimeze bite. Hakuno mu misozi barimo bacaho. Uko bari kugenda hari zirimo zirabika. Ndavuga inkoko. Uyaraparika. Inkoko iri mu giti mu musozi nk'uyu nguyu wakwibaza ngo irakora yiki. Ni ikihe kibazo? Meshe. Ntacyo mesha. Nuko mbona dusa nkaho twayobye. Se kwasa akatisha igikareji ahetse mu ndi muntu umudana asa nkaho ari umudamu. Tugaruka hakuno mu isoko. Iyi si imirwanire rwose iratangaje. Mwumvise uwitwa Yulan Jiangfang n'uwitwa Yang Tiang. Buri wese muri si imirwanire aramuzi. Jiangfang we ntakorwaho. Yang Tiang nawe nagatangaza ngo ni umunyankota mwiza witwa Yang Tiang. Yang Tiang ni umunyankota mwiza gusa ariko sha nakwifuje ko twazahuye. Ya Nanchan suoni nyabaki naho shi. Nanu ukagira amahirwe gusa yabaye cyamwe kwera amahirwe. Urumva inkota ibarangira bayiha agaciro. Ho ni inkota mfite hano? Tuvuga iby'inkota rero. Inkota yanjye ni nziza irarenze. Tugeranyije niye. Duhuye rwose namuvuna hano ari murabumva. Barasekana bari kunywa hakurya undaranga. Inkota nziza nawe aravuga. Muri iyi si hari inkota nziza se irenze yanjye buriya ra. Filmira dore inkota afite. Avaye mu gisagara ajugunya inkota hakuno. Muvande bisa nkaho nawe uri umunyenkota. Yego nibyo. Ubwo uri umunyenkota nawe rero. Ibyo twavugaga byose urabizi no tuvuga uramuzi. Yarinde harya Mr. Yan. Yani Nantian. Umunyenkota Yane. What's going on here? Jesus! God have mercy upon us. What's going on here? Jesus!